Guys, maligo sa ako guys kay baho na kay ko guys. Unya madto para ba ko sa akong uyab. Kiligan ko ta ano gikiligi ko. So guys, kanang baho na kay ko ba kay gusto na ko nga humot kay ko nga mobisita sa ilaha. Unya iyang mga parents makitaan ko, iyang mother, father dapat humot ko guys. Kanang labi nag magmudol ko sa iya, kanang mudol ko sa iya dapat fresh kay ko ba. Ha? So seryoso guys, kita na taon niya guys ha, maligo sa ko ha. A few moments later. Hey guys, humot na kay ko. Bagong ligo ko guys, una nagtoothbrush ko para humot ba, humot kay pag mukis ko sa iya ba. Dapat nga pinapiti gani. Kay ganahan kasi sa ko kay humot kay ko. Ipastilan. Guys, nakoy nalimtan guys. Wala man day kay uyab. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin na minamahal ko.